ноҳияи айни яке аз ноҳияи дурдасттарини ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт дар гузашта. дар намуди куштини дзюдо беҳтарин варзишгароне ки натиҷа дар дзюдо нишон медиҳанд ва оз деҳаҳои дурдаст ҳастанд. хушейкат яъне ки хушмуомила баъд дар даруни кӯҳ ҷойгир шуда аз поёни як хонаи дигар болои хона як хонаи дигар қатъи кӯҳ ба баромадаги ман амеро хушейкат мегӯям. бедроро ҳамту меқапе ҳамту метроe дастро мекаш. ҷудо барои шумо чи аст? ҷудо барои мо як чизи беҳтарин аст. мо тасмим гирифтем бо роҳбарияти федератсия ки дар деҳаҳои дурдасти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамун чеҳраҳои нави варзиш наврас пайдо кунем ва барои пешрафти дзюдои ҷумҳурии Тоҷикистон шароитҳо муайян кунем ва барои такмил ва равнақу ревоҷ додани ҳамин намуд кӯмак расонем. чуноне ки ҳамагон медонанд ноҳияи айни яке аз ноҳияи дурдасттарини ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт дар гузашта, чунки то солҳои 2000 даҳаи аввали асри 21 ноҳияи мо дар қариб аз моҳи ноябр сар карда то моҳи май тамоман дар як бомбасти коммуникатсионӣ дохил буд, чунки аз моҳи ноябр сар карда то моҳи май ҳам ағбаи шаҳристон ва ҳам ағбаи анзоб маҳкам мешуд. бо шарофати сиёсати хиратмандони пешвои миллат Тоҷикистони мо имрӯз аз бомбасти коммуникатсионӣ бароварда шуда ба як кишваре ки дар тамоми фасли сол тамоми манотиқаш байни ҳамдигар пайваст табдил дода шуд ва ноҳияи моро имрӯз тамоми Тоҷикистон мешиносад, чунки ноҳияи мо имрӯз дар маркази ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Чӣ ба шаҳри Хуҷанд равед, чӣ ба шаҳри Душанбе равед, ба пойтахти кишвар ба воситаи ҳамин ноҳияи мо, хусусан аз ҳамин деҳаи мо гузашта меравед. хушейкат яъне ки шумо дар хушейкат ҳузур доред. хушейкат дар яке ҳамин қишлоқҳое аст ки аз болои кӯҳ хона кардагӣ, ҳамин поёни кӯҳ то болоша хона карда рафтагӣ то ними кӯҳа хушейкат хай мегӯяд. хушейкат беҳтарин табиаташ беҳтарин, яъне ки боду ҳавои хушрӯ дорад, тоза аст. беҳтарин ҷо ба фикрам ки дар боду ҳавои тозаам ҳамин бачаҳое ки дар ҷудо машқ мекунанд обу тоб меёбанд. минтақаҳои Тоҷикистони мо ки саросар кӯҳсор аст, як саросар обшор аст, гулзор аст, метавон ки ҳамчун дар радифи минтақаҳои зебои Тоҷикистон диёри мо ҳам хушактии мо ҳам як табиати зебо дорад, обу ҳавои хуш дорад ки дар марказ дар байни деҳаи хушакат дарёи Зарафшон мегузарад ва чӣ тавре ки аз номаш маълум аст, деҳаи хушакат ҳам аз калимаи хуш ва кат сохта шуда таркиб ёфтааст ва хуш ин хуб аст, ҷои нек аст, тоза аст ва кат он ҷои нишаст аст. гӯё як ҷои форам аст барои нишаст ва ҳаловат бурдан як деҳаи мо. дар намуди куштини дзюдо беҳтарин варзишгароне ки натиҷа дар дзюдо нишон медиҳанд ва оз деҳаҳои дурдаст ҳастанд. масалан дар Гурҷистон як деҳа номаш Гори аст. ҳамаи чемпионҳои ҷаҳон, бозиҳои олимпӣ қариб 6 кас аз ҳамин деҳа ҳастанд. ин нишон медиҳад ки ноҳияҳои дурдасти кӯҳӣ аз ҷиҳати боду ҳаво, аз ҷиҳати ҳамун табиат ва аз ҷиҳати хӯрок ва ғизо бисёр мувофиқ ҳастанд барои сарқар додани тамоми намудҳои варзиш ва махсус барои намуди варзиши дзюдо.
ноҳияи айни қишлоқи хушайкат умуман тоҷикистони мо ки минтиқаи кӯҳистон аст бодию ҳавои тоза оби тоза дорад ва мумкин аст ки паҳлавонои номдор ба воя мерасанд худохоҳ парчами тоҷикистонро мебардоранд. аввалин чизое ки ба варзишгар таъсир мерасонад муҳит аст, муҳити зист, яъне табиат ва ҳамун табиате ки табиати кӯсор мебошад. Аз ин деҳаҳо, аз ин деҳаҳои дурдасти ҷумҳурии Тоҷикистон варзишгарони хуб ба воя мерасанд ва дар натиҷаҳо ҳам нишон медиҳад ки натиҷаи баланди варзишӣ, яъне бозиҳои олимпии, чемпионати ҷаҳон маҳз аз намудҳои миллӣ ва олимпӣ аз деҳаҳои дурдаст нишон медиҳад. Чунки дар ҷаҳон ҳам таҷриба нишон медиҳад ки дар беҳтарин намудҳои дзюдо ё дигар намудҳои куштин аз деҳаҳои кӯҳӣ, яъне аз деҳаҳои дурдасти тамоми ҷаҳон бисёр натиҷаҳои хуб нишон медиҳад. ман подшоҳи Фараҳмон Бозорбеевич мебошам. дар хурдсолӣ шавқи ман ба мин гӯштин хело зиёд буд ва ман бо ташаббуси устодимон Ҳасанов Сафаралӣ соли 2017 дар ин деҳаи мо яке аз толорҳои варзиширо кушода ба истифода доданд ки мо дар он ҷо машқ варзӣ карда истодаем ва тӯли якчанд солҳост ки мо дар он ҷо машқ меварзем ва дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол кардаем. варзиш гарави саломатист. зудо низ дар ҳаёти инсон моро ҳамин ба бурдбориҳои зиёд оварда расонидааст. мо дар ҳамин деҳаи худамон ба варзиш машғул шуда истодаем ва толори варзишии мо низ ба ҳамин талаботи ҳозира ҷавобгӯ мебошанд. шахсе варзишгар ҳисоб намешавад агар одобу рафтораш нағз бошад ва ӯро агар ҳамин одами бовақт метавонад ба ҳамин варзиш машғул шавад, то он ки агар мо нодон бошем чӣ тавр истифода бурдани приёмҳоро низ аз худ карда наметавонем. Man går darakat ändå. Man så någon av där på där var usul på arterier i jobb kan där på. Det skiter det. Alla man vet på det stund jag du mate. Skita shigo. Wala shigo. I khili agar dar var dastdan. I khili من باید در همین دولت دست خیلی ندارم. من باید اصول اجرا کنم. اگر ایستادم برای من شیدم. چون که من اون اصول میخوام اجرا نمیکنم. یعنی در همین دولت باید من تیز حرکت اجرا کنم. دست دور اومد راز حرکت اجرا کنم. این حساب باشه. اگر کپی دوم ایستادم دست اینه مته سجال خیلی شده چی دست چون من میخوام نیست ممکن نیست دادم خودر آوایرو کردم از طرف میومد تو میتونی اینه تو میتونی ما او دجان بود همین وقتی که شما همین اصول اجرا میکنید دست گرفته این طرف نه وای خودت تو میتونی وای مجبور است که تو میتونی وای اگرش نمیکنم این خیلی میتونم аз довар мо нозикҳои гӯштинги зӯдоро аз худ намудем. Масалан, мо он хатогиҳое ки дар гӯштинг намедонистем ва онро аз худ намудем. Он кас ба мо ҳамин хатогиҳои гӯштингро ба мо нишон доданд. толори мо зиёда аз 6 нафар наврасони ҷавон таъмин карда, зиёди онҳо 10 нафар аз мактаби варзишӣ машқ мекунанд
راستی گپ قریب نیم اونها الکن با مسابقات تیار هستند. هدف سفر امروزه ما به دیه خوشکلتای نویه یعنی درون بود که ما با چهره‌های نوی مشتین جودو را دیده برایم و باشگاه‌هایی که ساخته شدند در این دیه‌های دوردست کوهستان و شرایط‌هایی که در اینجا وجود دارند ما باید از آنها شناخت شویم. اومدیم شما را یگان خدمت کنیم، یگان یاد شرایط شما چخیره، شما مشکل مشق می‌کنید در آینده پرچم‌برداری تاجیکستان عزیزم شد. در ژاپنی او بود، در ترکی میانبند میشه. میانبند هم باید راست بندید. شما بسیاری شما نادرست ببندید. این هم میگیرید، این هم چی دارد؟ زندگی هست، این هم میگیرید، این هم میماند. اول شما را راست میمونید. این هم میگیرید، قفا این هم تو همینجا میانبند. میدید؟ و تو میگیرید. این هم میگیرید، درون دارید. این هم خیلی میمونه. آدمی که درون برآمده این با ابراد میگه طرف این. این خیلی میشه. این هم میگیره، هم میبود یا بلوغتی میبود. اما فرمان مادر خیلی درست باشه. اما توزه اساس توزه باید باشه. در جدا اساس وقتی پشتی میگیره که کوبیکات هست. کوبیکات بدون چی هست؟ زبان ژاپنی تاکی کوبیکات قطیدار یعنی داشتن. کلیچو باشد، پونسو اینا باشد. اویوچی ماتا باشد فتخوات. نامی فتخوات اویوچی ماتا. اویوچی ماتا. همین کلیچو پونسو ایناگه. پونسو ایناگه. شما ازیوت کنید خونید شما در کار میشید. در مسابقه و در دیگر جوان یعنی قپیدن اساس است. دوم از موازنت برآوردن یعنی قزوش. میدونید قزوش چی است؟ از موازنت برآوردن عریف خود. یعنی این استودگی من یکان چی نمیتونم. خیلی میدونم تو این سخت است. یعنی من باید از جا به جا کنم. از موازنت برای قزوش یا. یا. به قزوش یعنی به از موازنت برآوردن همون عریف خود همون اصولی که دوست داشته من است یوچماتا باشد بدرو ایپونسو ایناگه باشد او بیاتوشی باشد اوچی گاری باشد نمیشه چون که من باید از موازنت برآورم عریف خودم من باز چخیل میرم بس این میبیرم با میدرم اصول اجرا بگیم خاموش کن یا مرا میتون و میتون اول کاش از جو به جو کن اول کاش موازنه غیر رفتی انا تو برو یا برد یا این رفتی پتخواه بود وا دیدی بسوستر شد پتخواه داده درون تو این طرف ندارم اون طرف میدونم اون طرف معلوم دا پر نبردی جا دیدی بازر فهمیدی چی خیلی از موازنه توش میبرم پیش خیلی نکردی ها جودو من رو در راهی و راست تربیت کرده است که من در عرصه جهانی و پرچم خود را بلند بردارم و در آینده بهترین جودوکار شوم.
من رحمتوف سجاوت. من ظریفوف سیدالخان. مدتاش که 3 سال مشق میکنم و تمرین میکنم. استادم حسنوف سفرعلی من چیزهای نازکی را به من یاد دادن. من اولین بارم در جمهوری ازبکستان 4 کس را زده و جای 3م اشغال نمودم. جودو یک بهترین و از ما یک رو میفهمیم و مسابقه های بین ملوی میرویم و چشممون گشوده میشود. میخواد که قهرمان باشم و پرچم تاجیکستان را به بالا بردارم. من در مدت 3 سال تمرین میکنم. من در پایتخت جمهوری تاجیکستان 3 مرتبه اشتراک کرده سزاوارهای افتخار گشتم. یکم باری رفتگیم جای 3م و دوم بار رفتگیم جای 2م، 3م رفتگیم جای 1م سزاوار گشتم. من در جمهوری ازبکستان 7 کس را مغلوب کرده سزاوار جای 3م گشتم. من در فدراسیای روسیه در شهر کسلواتسک سزاوار جای 2م گشتم. جودو با من تربیه رو وای میچید. آدمی که جودو مشق میکنه همیشه باید وای باشد، با آرام باشد، سلامتی و تربیهش خوب باشد. آدمی که جودو مشق میکنه و تعلیمش بهتر است و آدمی جودوه. من در جودو بهترین چیز رو آموختم. بدرو رو هم تو میکپه، هم تو مدرو دست رو میک. پیلچا یعنی چیز من تو میگردم میشینه دست رو میکشه. پاتخواتم از همینجا میگه اوتا رو همینجا میگه دستم سخت میکشه ای پا میشه. در همه پریومی من نظم دیگم پیچو هم بدرو پاتخوا. من همه چیزای نظم دیگم پیلچو پاتخوات بدرو سکروتکا چرسی بی و دیگر مشغول همین چیزا رو نموام. ما خیلی خرسند هستیم که داوری درجه بین المللی خودشون و آورده به ما توفر سپاریدن و ما منتداری خودمون رو نیز به همین کارمندان تلویزیونی ورزشی میرسونیم.
امروز خوشبختانه در تالار ما در ناحیه ما در دهه ما داوری درجه بین‌المللی کاتگوری B رمزی شمین را حضور دارند. مینداری خود را من به فدراسیون جودو تاجیکستان میرسم و به اهل کارمندان تلویزیون ورزش میرسونم. بچه‌های ما با موفقیت‌ها نائل شدند. حتی بیرون از جمهوری ازبکستان، فدراسیون روسیه گرچند که یوش هم بودن رفته حضور در همونجا مسابقه اشتراک کردیم. من این چیزایی در دوره کودکی خودم آرزو میکردم. حاضر من حس میکنم که من اون چیزی که در دوره کودکی آرزو میکردم آرزوی من جامعه عمل پوشید. ما همون رشته که اولین دربی جودو در ناحیه عینی گشوده شد در دهه خوشیکا در کلوبش اونا توانستن که همین نام دهه و نام ناحیه و پرچم تاجیکستان رو مشغرزان مؤسسه دولتی مکتب ورزشی بلند بردارن. در اینجا تالار کم است چون که اولی همین ده 700 خوجگی است و دو مکتب در اینجا وجود دارند. مکتب خواننده شون 350 کس چون که این تالاری که حاضر در اینجا جدا رشد یافته است این بسیار خرد است، یعنی این 10 به 10 هم نیست چون که در اینجا همون جداکاران قریب 60 کس هستند و جا نیستند. بعضیشون در از سبب نبودن همون جا تنقیصی میکشند و در مشق حضور نداشتند و معلمش که در طول 3 سال کار میکنند و مخصوصا با تشکر زیاد میگم که 3 سال ده همین دستاوردهای ورزشی و بسیار کلان هستند و در آینده همین ده همین باشگاهی که تشکیل دادن این نتیجه خوب ورزشی نشان میدهد چون که از جهت عمر در 3 سال با دستاوردهای بیرون از جمهوری این نشان میدهد که در اینجا جودو بسیار رشد کرده است.